Salibonani sesibuyile njalo i-podcast Yabantu, i-podcast yomhlaba ebukelwa ngedatha kuphela. Xa ungela data, usungacelisa kubo makhelwane. Ngihamba ngedwa, angihambi ngedwa. Mfowethu khona la, uzokazwakala maybe behind the scenes ngiyobambe ezinye intambo namhlanje ngoba ngiyamthemba ekwenzeni lokho. Mina lami ibizo nguJoyful Mphuma phansi lesigodini njengoba ngihlala ngisitsho eMangwaneni. Silezethekeli la namhlanje. Salibonani. Yebo. Sawubona mfowethu. Linjani? Siyaphila. Siyaphila. Asibonge. Kuyajabulisa kakhulu ensukwini zalamuhla ukubona abantu bakithi especially thini igenge lesakhulayo besenza umsebenzi elwenza but ngingakagxili kakhulu yikho. Ngicela ukuthi lizethule. Soqala mina ngimazi ngoMissy. So uzositshela maybe lesithupheni noma likhona elinye. Akathi kuzethula kancane. Salibonani babukeli, mina engikhulumayo nguCynthia Mvundla, kodwa abaningi bangazi ngoMissy Mvundla Ndlovu. Ngikhulele kuGambu, ngizalelwe khona, ngafunda kuGambu primary, ngafunda eMaqhekeni secondary school, ngaya naseMbandeni high school. Okay. Yes. Ngisihamba kakhulu. Wethu, cela uzethule. Okay, igama lami nguMbonisi Sibanda. Siyabonga khona apha. Sazobuya ngifuna ukugcina maybe sesingaxoxa ngokunye kodwa ngifuna ukuthi ngihlale endabeni. Mina indlela engilazi ngayo maybe ngifuna ukwazi ukuthi lihlangana njani. La ubuya khona liphuma endaweni efanayo noma Yebo, siphuma endaweni efanayo kodwa sehlukaniswe ngumfula umanza mnyama. Oh. Yes. Umbonisi ungangale eCholocho. Nasecholocho. Okay. Yes, mina ngiseplant. Imaqhekeni yona inga. Iseplant. Iseplant sihlukaniswe just ngumfula. Ngoba ngumbuzo enhlala ngizibuza wona ukuthi so londoda utholakala njani ke? Nxa yena ngale eCholocho utholakala njani? Esebhizi ngezinto zaseMaqhekeni nempanga siphela. Okay, iMaqhekeni ngifunde kuyo. Secondary yami yonke nje ngiqede eMaqhekeni. So ke into enzekayo ukuthi sihlukaniswe ngumfula neMaqhekeni. Kodwa uzomangala ukuthi yena lo mayisuka ngakiwe eseMaqhekeni uhamba ibanga elide ukudlula mina ngisuka ngale komfula ngihamba ibanga elincane. Uyayibona leyo nto le. So ke ekugcineni vele ngabantu banye thola ukuthi lona umalume wakho ngale uanti wakho ngale komfula, so siyinto yodwa lapha engikhona mina esigaba esincane kuthiwa yinata asila secondary school. So Maqhekeni yiyo cishe bambe nje zonke indawo lapha yana. Ngiyabona ngithi lapha esigodini kuleko njeni imbizingwe doyana sonke sifundeni sesi. Sigcina sesingesayithi isikolo ngoba vele kwalapha esihambe siyocela khona. Okay. Bese ngifuna ukuya endabeni lokho esithinta eMaqhekeni and kule project eliphezulu sengingayibona mina ukhona umbukeli ongakaza ayibone ongakaza ayiunderstand or maybe omunye sekwayibona kodwa akakwazi ukuthi lenzani. Musa Maqekeni Old Students Association. Yes. Did I get that right? Yeah. Ngicela nje lisichazele briefly ukuthi iyini iMusa. Okay, iMusa i-association esayiqala last year kungu-June. Kwafika nje just kuyi-idea ukuthi singahamba kanjani mhlawumbe masingasiza abantwana la esifunda khona, sithi give back to i-community la esisuka khona. So ngayishare nobhuti uMbonisi ukuthi kunganjani mhlawumbe sikwenze kube yi-prize giving day. Sithi sinikeza abantwana ama prizes based on ukuthi bayenze njani esikolweni. Kungabi just nje ukuthi mhlawumbe siyanika nje kodwa kube based on into ze education. So sayiqala kanjalo last year. Sayenza i-prize giving day and okunye besikwenzela lapho besenzela ukuthi sibonge umbalisi wethu osekudala ekhona lapha ongu-headmaster. Ubani? uMantula. Mantula. Yes. Okay, I think le numbers ake babantu. Unazi. Yeah.
yes. So lapha okunye bekuyisibongo kuYuMantula ukuthi simbonge because wafundisa abafowethu wafundisa nathi sefundisela abantu abethu so sathi siku include kuvele kube ngumsebenzi oyi1 kube prize giving day sibuye futhi sibonge no se uYuMantula. uMantula ngowakhona apha endaweni kumbe usuka somewhere else? Usuka somewhere else asowala. Okay, sizoyixoxa lengelinye ilanga. Uyayishare i-idea usisi uthi nansi idea wena ukukwenza usukumela uthi ngiyisukumela ngiyayithanda sizoqhubeka ngayo kuyini? Ngiyacabanga ukuthi into eyenza ngasukuma ngayithanda ngangike ngaba nendlela yokuvakashela izikolo eminyakeni yadlulayo. Ma ukhumbula kahle 2008 first xenophobic attack ngaba ngomunye wama victims lapha yana. Tolana yangihlukumeza ingqondo kakhulu yangenza ngafisa ukuthi ngiyoshare istory emuva. Ngaba nencwadi impela counter book i 100 pages lana engangibhala kiyo ngithatha lama pictures from newspaper ngipaste ngihamba nayo ngiphethe ngivisitele izikole ama secondary school ngibabonisa abantwana ukuthi guys this is what we live. Uyabona? So into leyana ngaba ngumuntu nje ngitshela ukuthi ngizohlala ngiyenza njalo but due to lack of ama resources angizange ngisaqhubeka ukuthi ngiqhubeke ngiyenza but ngafinyelela impela ezikolweni ezimbala which is Maqhekeni Nemane Dikili Mathula ama secondary nje ambalwa ngafika lapha yana. So mayisebuya neidea leyana kwaba into nje vele nami engiphakamela phezulu ngoba inhloso ukuthi sifuna abantwana bebe ne light ukuthi lento le ayenzeke kanje. So into nje I think uNkulunkulu naye wamdare ukuthi ayihamba lapha yana. Yes. Ngafika nje watshala imbewu emhlabathini wawulindele vele. Yes. So maybe ukuthi ngiunderstand lina ngesikhathi nxa lifunda maybe how was especially secondary ngoba nanko libhizi ngeMaqhekeni kukhona yini into maybe ngathi wena wadlula kuyo at the time ekwenza ukuthi licabange manje ukuthi liklomelise abantwana as ama prize at the end of the year? Mina into engathi akukho into mhlawumbe engasho ukuthi mina ngadlula kuyo because ngafunda lapha eMaqhekeni just 2 years. Then ngase ngiyamuva ngaya eMpandeni. But khona ukuthi iMaqhekeni ikithi la izalwa khona. Yes. Iyo into enza ukuthi ngifeel ukuthi kumele ngigive back to la engizalwa khona kuqala kulokuthi ngiyele eMpandeni ngoba eMpandeni kude kancane kunakithi. Yes. So ngithema ngibheka ukuthi njengamanje abantwana babhizi ngabonyawupe nonjengo yes. Into yangikhona yenza ubuhlungu kakhulu ukuthi mhlawumbe mangathi thina since sikhulele lapha singabuya futhi sikhulume nabo bazosunderstanda ngcono because singabantwana balapha. Yes. Isikolo, how did the school receive initiative le? How has been a response from the Qalisa? So far ngingasho ukuthi bakulangazelela kakhulu. Even ngibheka back lapha ngiqala ngihamba ngisiyobacela ukuthi ngenze motivational tour because ngiyakhumbula singaze ngahosta nemodeling ngo 2010 mangaphawusisa khona eMaqhekeni kodwa kwaba into ihambiswa nama hiccups because babefuna ukuthi mhlawumbe ukuthi lokhu kuqhubeka. So ba responda kakuhle ngiyakholwa ukuthi okwamanje ba responde kahle kakhulu kumbe kwenziwa lo mbalisi osekhona isikhathi esithi uYuMantula sine bond naye ngoba mawufika uvela kubize ngegama nabantwana bafunda lapha na mayibabiza sometimes yababiza amagama boyise amagama mbonini ukutshengisa lo muntu uyasazi. So masibuya sithi sibuya lapho kuzoncedisa ngalindlela hayi into lana wayithakazela kakhulu vele mawufikile nje ubiza wonke ama teachers uintroduce ubani ongamfundisa ubani ongamfundisa. So ngiyacabanga ukuthi bakulangazela kakhulu. Abantwana bona how are they receiving that? Babona bayakuthakazelela naye lokho lekwenzayo? Abantwana bakuthakazelela kakhulu lokho esikwenzayo
ngoba December nakhona sike safika ekhaya sabona nje nabanye abantwana abafunda khona lapha eMaqhekeni sazama ukuthi sikhulume nabo sibabuzisise ukuthi bazizwe kanjani ngale prize giving day sike sayenza bekuyinto ababonisa ukuthi bayijabulele kakhulu futhi zimisela ukuthi bayenze kahle kakhulu and befisa ukuthi sibuye siyenze futhi. Yes, take us through last year. You guys had a prize giving day. I think what was it, September? Yes, yeah, it was September 15. September 15. Yes, so you guys gathered incwadi amabhuku sabona abanye sebenikeza ama medal kumbe ama trophy ama resources lenze njani ukuthi kwazi ukuhlanganisa zonke izazinto? Into eyenzeka laphayana savula iWhatsApp group ngoba isithi Maqekeni Old Students Association. So sasesicela nje wonke umuntu owafunda eMaqekeni kungakhathalekile ukuthi ufunde ngawuphi umnyaka. So sasithi na umuntu olenhliziyo evumayo akangene lapha. Then isicela izandla inhloso ukuthi sithenga ama prizes. Sasesebenzisa futhi nepower ye social media ukuthi abantu siphila nabo zonke sacela izandla futhi uthando isaluthola kakhulu lapha na social media yamangalisa because izincwadi lezokhuluma ngazo ngisho ukuthi 90% if it's not 95 zaphuma ebantwini abengasibo baseMplantu zaphuma Khezi Filambusi Kwanda Skodini Nkayi phesha kwelwandle incwadi zaphuma ebantwini abahlukeneyo. So ke sasesiphusha ke laba bakithi ukuthi guys imali asifakeni imali because kumele siprint ama certificates siklomelisa nge-subject asiklomelisi nge-position. Uyabona, so uma siklomelisa nge-subject meaning ukuthi agriculture sizobheka from form 1 up to 4 ukuthi ngibani babhuqileyo sibheke ku-English njalo njalo. Leyani ye-position sananzelela ukuthi ukhona umntwana vele ongabizelwanga maybe ku-mathematics but okudu kwi-history. So asimgqugquzeli angasondeli ulama position egcine vele engaphumanga ku number 1 or number 2. Umntwana lwana uzohlala impilo yakhe yonke engatholanga i-prize. So yindlela nathi esagada ngakhona ama resources njalo sasesicela ke izandla ebantwini babuya bafaka izandla abantu yize kwakuyisiqalo but ngiyakholwa ukuthi kwaba kuhle kakhulu. Esikhathini esiningi especially emhlubulweni wakithi nxa usenza into efana nale uyathola ukusolwa kakhulu ngabantu. Ngifuna ukubabiza umphakathi ngoba ngisuke ngasazi ukuthi umphakathi imazinyamazana benga-understandanga ukuthi wenzani. Azange ihlangane lapho yini ukugxekwa ukusolwa noma ukuthethiswa ngomsebenzi wenzayo? Angeke ngize ngisho ukuthi sike sahlangana nakho kodwa uyabubona nje ukuthi abantu abakujabuleli mhlawumbe abanye ngendlela yokuthi lapha egroupini yethu esinayo eyaseMaqhekeni uzofaka nje message abantu bazithulele abantu bazithulele nawuthule ubuye kusasa futhi ufake same message abantu bazithulele. So uyabona ukuthi alihambi lonke. Yes, but asikaze sizwe inkulumo mhlawumbe eziphumayo hayi asikaze sizizwe. Lidila kanjani ke futhi you guys as an organization or as a project leaders izinto imali indehluphayo sokungavuka kusasa ukuthiwa imali esiyidonetile akusiyo leli isebenzisileyo seliyise ngapheyinye. Lidila kanjani lezinto ezinjalo nxa zike zavela onxa zingavela? What are ama measures elilawo ukuthi libe transparent ulithemba umphakathi? Into eyenzekayo ukuthi ngonyaka odluleyo sasingana account but kulonyaka sithe sibuya savula account eqondane nakhona lokho. So kunabantu abasibhekela ama books kunama auditors akuyibona alandela amabhuku. So lo ovula iaccount akusuyo auditor and then each and every parcel esuke ithengwa ngemali ephuma esikhwameni is being recorded down. So at the end of the day all the receipt kumele zivele kusho ukuthi sisebenzise lokho nalokho konke kube sokusiyavela egcekeni. So yiyo indlela esisebenza ngayo futhi sikukhangela ukuthi mangabe siloko esikhula kuzokwenzeka lokho vele ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga
bueno uhiqiqiqi lapha laphana abantu abasweli ukubona idoti lemnyama embe nelimhlophe kodwa ke substructure ngaleyo ndlela ukuthi asibe nabo treasure sibe nabantu abasauditelayo sibe nabantu abasivulela i-bank account yethu. Maybe ngicela ukufaka ikhoneni kancane so nxa likhangele maybe ngithi khona eMaqhekeni injani pass rate before you guys started prize giving day kunjani ukukhuthazeka kwabantwana noma ngithi kwababalisi ngoba uthola kwesinye isikhathi kwawona ama teacher engasekho motivated kungathi nje abaselandaba injani i-atmosphere eMaqhekeni as we speak? Okay, i-pass rate ekhona lapha eMaqhekeni i-bad, very bad. So yikho sithi imsebenzi lo siwenze every year nabo basicela ukuthi siwenze every year ngoba ama results esiwathola laphana awakho mahle and sithe masikhuluma no you umphathi isikolo laphana wathi i-problem ekhona ukuthi umntwana uzosuka e-primary aze nga e-secondary uthola ukuthi umntwana u-form 1 but akwazi ukubhala awakwazi ukubala. So sigcine decide ukuthi manje this year i-prize giving day sizo include lama primary schools alapha around alabantwana abazoya eMaqhekeni form 1 siqale simotivate e-primary umsebenzi wakho omkhulu siqale simotivate e-primary ukwenzela ukuthi mabe suka laphana kube sokune light beya eMaqhekeni. So umsebenzi wakho na awululanga but into esijabulise kakhulu ukuthi bakhona abanye abantwana bathola ama prizes last year ababhasileyo. Yes, kusijabulisile lokhwana isithemba ukuthi nalaba abababona bethola ama prizes beze ukuthi babhasile nabo bazazama ukuthi bafake more effort. Manje mangaka ama primary school because ama primary avamise ukuba maningi so sengibuzela umthwalo ke manje ukuthi usungakanani. Hey wazongikhumbuza umunye umzulu wasekwande ematshentsheni lapha ya wayesithi umthwalo wophahla maze izithakazela ethi umthwalo wophahla ngitshetshe mina uzibono zincane kodwa umsebenzi mkhulu. Okay so ama primary schools awu 7 sokusithi Maqhekeni injani iyodwa so ama all these feed into Maqhekeni Maqhekeni wonke lana anjani ayakhona lapha yana so EU7 enjalo sizinikele ukuthi nanoma kanjani kumele kube khona into esiyenzayo lo nyaka. I'm already ngisazama ukimagine ngoba ngiyawazi lo mkhaka ngiyazi le ndima so ngiyazibuza kodwa ke bese ngisithi ngithanda ukhololo wena faith already elilayo ngoba selihle lathi lina lizokwenza kunjalo. Have you maybe approached donor funding companies or maybe amanye ama NGO or kukhona inhlelo zokuthi lizama ukuthi lifunele ke ngephethisa ke likhulu? Hey so far besingakatholi ama donors besingakatholi any funding iqiniso lihle silethemba ukuthi ngelinye ilanga imisebenzi wona lo uzabonwa ngabantu abazoba nenhliziyo evumayo isho ukuthi yabona lapha mangabe nginikele lapha ngisuka ngalahla ngalutho. Yebo siyazama ngamandla wonke mina nginokuzinika isikhathi ngilandela abantu Facebook one by one engibonayo ama profile abo ngendlela abaziphethe ngayo mhlawumbe ba inbox ngibacela bayathembisa abanye bayehlehlele emva njalo so konke lokhuyana singwenza ngethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzogcina kuvuleka umnyango. So asikakabi ne funding in short. Okay mina enyabe ngilazi ngicine kubona ngeprize giving last year is there enye indawo engathi public la ixoxa khona ngakho kusasemanje singakaze sifike khona ku September? Is the conversation already up ku social media or sazobuya isikhathi la lizoyiqalisa khona ingxoxo? Ingxoxo sixoxa khona lapho ku Facebook kodwa sixoxa kakhulu egroupini la eMaqhekeni ngoba sile group yaMaqhekeni yabantwana abafunde khona eMaqhekeni yikho la esiphusha khona kakhulu kodwa nakhona ku Facebook siyayifaka nje kancane but silethemba ukuthi kuzolunga.
so nxa ungasemaqhekeni ubukele awukazuzwe or awukazi ubona ukuthi kwenzakalani nampa ngabantwana benu ngabafowenu ngabosisi bethu abenza lo msebenzi so nxa ungakazi ufake lo noma ngithi uphosele nokuncane zama ukuthi usondele because they're trying to pull together ama-funds ukubenza lo msebenzi abawenzayo so enye into omunye umuntu angafika bayabuya abantu babuze wayelisiza emaqhekeni kuphela wayelingayi kwezinye indawo baloku uyibuza imbuzo efana naleli ngayiphendula lithini hey umbuzo lo uyaba khona wona for example ngiyabona umfana wami lo ubelieve sengangibuza ukuthi waye ngingayi kozuzaphi yabona ubelieve esangibheka ukuthi waye ngingayi kozuzaphi kufika umuntu wasebhengo eGwanda bengaqala khona iPrimary school le Manama le angibuza ukuthi waye ungayi le eGwanda yabona ukuthi kuba soku stretcheke kakhulu inhloso yalento le silethemba lokuthi ngilanga ingagqugquzela ezinye izigaba sithema sihlala phansi sikhangela ama numbers sananzela ukuthi isikole sisodwa siyabe sisakhipha thousands of people so abantu labana uma bengahlangana bonke bebemqondo omunye angeke kuyenze ukuthi behluleke true but badinga inspiration so ngokushoda maybe kwe inspiration omunye umuntu uyabe ecabanga ukuthi ayi lento le ngeke izisebenze so sasithi thina ke siyimaqhekeni la wonke umuntu esinayo la akabe ne donation ka 20 rand ngenyanga sathi mas calculator based on numbers abantu esiklaba lapha sabona ukuthi no 20 rand ngenyanga imali eningi engasikhavela ukuthi sithenge ama presents wonke izikolo zona lezi esinazo iphinde futhi siyenze sibafide ngalolo suku uyabona so ngale alaba sebefisa ukuthi waye singayilakho kwezinye izikolo nabo mabe ngakophi pattern leliyana kungaba ngumsebenzi olula futhi omuhle kakhulu ngoba angeke sithembise ukuthi singaye emachinge singaya iphakama singaye idombodemo ngoba izikolo ezingizibalayo andizoni eyodwa sasigijima nazo sidlala nazo ibhola siyenza konke so inhloso yethu ukuthi isiya phambili le kondolwane maye ngakopha umsebenzi lo uyenze nawo imachinge ikopi yenza umsebenzi ofanayo malalume mhlawumbe ngelinye ilanga ke uNkulunkulu maye ngasivumela sibe sesibaqhatha abantwana bezikolo lezi siphume nani no number 1 yabona ophezulu uyabe seklonyeliswa yibo bonke abantu izoni yonke icluster yonke ukuthi hayi nangu ke lo uyintshantshi mntanami akuyenza into so thatha lokhu uyephusha ikhosi kumbe yenze kanje ngiyakholwa ukuthi into lesingayenzi yenzeke ngangibona especially futhi ngibuye ebantwini bakithi into ehlala isenzakala ukuthi nxa mina sembuye ngakopa usukhulumela ukuthi abantu bangakopa ngafika ngathatha into enhle kangaka ngayiyenza la mesigodini bese bebuya ke abalandeli befike bethi hayi usukope imusa lengathini lina lapha ngoba bayakutsho vele ngizokutshela iqiniso elikhona ukuthi nxa sisebenza lo unobuhle foundation uyathola ama message etshela ukuthi ukopa ijoyful community thina siyathola ama message ukuthi sikopa inobuhle foundation abantu forgetting ukuthi on a personal note uVG we've always known each other before we started doing this work so sometimes ngicabanga ukuthi ngasa understandanga ukuthi why lisenzele ikwenzayo and lina you are saying abantu bangakopa bese bekopa bayenzisise balidlule lemidlela eliyenze ngayo lingazizwa kanjani insimbi ilolwa ngensimbi yanko yangithi so umuntu maye ethethe umsebenzi omuhle wawuyenzisisa waba muhle kakhulu mbona ngathi lokho kuhle okubi ukuthi athatha umsebenzi omuhle awungcolisa ufake edakeni lokhuyana yabe usuyisa isigodo kurelay kuthiwa usuyisa isigodo uyadlisa iteam yonke vele but ayikho into embi ngokukopa into enhle we need inspiration there's nothing new under the sun ongathi hayi lokho kwafika nami ambona ukuthi khona yeah wow isikhathi sesiphelile but bengifuna ukuthi maybe before sifala lesichazela ukuthi athina ama plans wa this year then ukugcineni sizoshare lababukeli ama contact details etholakala kuphi and izinto esifana nazo nalezo so athini ama plan alonyaka
Okay, ama plans is now for this year. Sihleli phezu kweplan yokwenza enye i-prize giving day ezobe igoqela nama primary schools. So siyacela kakhulu ezandleni ngoba umsebenzi wakho uzoba mkhulu kakhulu. Yes, and futhi enye into besiplana ukuthi i-library yethu laphana ivuseleleke because besicela ama-books isilawo manengi kodwa i-library yethu khanya ngathi ifile phawulasivalo the structure itself. Yes, phawulasivalo kufunakala ipenda kufunakala nani kufunakala malini ebukhona ozobukele manje wathi 10,000 athi nazi 20 yenze ukuthi singafuna malini roughly cause mina ngafika lapha yana ngafika ngathatha itho ngajikeleza ngananzelela ukuthi into esishaya kakhulu lapha yana ngumuhlwa yabona so mase ngashintsha senza ama cupboard maybe awensimbi space futhi nesivalo zensimbi yeah utholakala lalo muntu omuhle asufake lapha but kakhulu futhi ngicamba futhi nokuba careless kwesinye isikhathi ukuthi mayiza zidliwe lapha maybe checkwa le yeah so konke lokuyana siza khangela isponsor masikhona silalele mabe ngasigixabeza nje ngokuyi 10 to 15 so indlana siyawenza uphelele siyabonga. And then move away library the prizes themselves, what are you guys giving? Certificates, is there medals? Libaphana abantwana abantwana sibanikeza ama certificates sibanikeze nama books ama exercise books. Yes, wow. So yes asibanikeze wona last year okuyikho sizokwenza futhi this year sasinama pen ama pencil into ezinjalo nje yize sasibanika zona. Then kunalabana be smartness sasibanikeze ama towels ama sepa into nje sihambisana ne okulala abageza kakhulu. Abageza kakhulu nabo siyabafaka nabadlala kakhulu ibhola. Okay, besafuna ukubuya khona apho ku sport ukuthi yes lisiqhakathekisa kangakanani sport especially khona apho kuba nikeze nama prize. Yes, ama sports sasiqhakathekisa kakhulu ngoba thina sikhule siyenza ama sports sometimes nokuthi mawubheka iTV lapha uzinhliziyo yakho ibabhlungu because uyazi ukuthi nami bengigudu ngalendlela ngicabanga so uyabuza inhliziyo yakho ibabhlungu but khona lokho ukuthi sikhulele emakhaya besingakwazi ukuthi into leyana izosiphilisa o isokha yaphilisa umuntu o kanjani yabo. So siyaqhugquzela futhi nakhona phaka kuma sports ukuthi abantu abethu abagood bakwazi ukuthi bathole ini ama certificates nabo bazizwe ukuthi babe futhi nolwazi lokuthi into le yakho nithi imphilise lo bengeke begood eclassini but my egood kuma sports uyakwazi ukuthi aphile. Wow. Yes. Ama teachers I think ngingabuza eqaleni ukuthi bayamukela kanjani. I want to now ugcineni ngibuza ukuthi especially abafundisa manje beside uhead bakhona elingathi babonakala beyikhuthalele lento beyisukumela phezulu beyijabulela or is it changing anything ebantwaneni ababafundisayo? Are you seeing any changes from especially with teaching side? Besingakakulandelele kakhulu because sese ukufika kwethu laphana asikafika kakhulu personally amahlandla maybe a10 kodwa ke ngalelo langa mhla sisenza le nto lana babonisa ukuyithanda ngoba baze bagqoka ama gown wabo lana ba graduate ngawo babuya laphana ba hamba phambi kwabantwana and samema labanye ababefunda lapha Maqhekeni abenza imisebenzi besemakhaya ama nurses ama teachers nabo babuya nawo abamagawuni lapha babe bazoma phambi kwabantwana bakhuluma nabo. So on the day into lana I think abantwana laba babone elinye side lama teacher abangalazi abangalijwayelanga. So ngiyakholwa ukuthi into lana bayayithanda because mhlawumbe ngoba lelo langa sasibenzele lawo ama prizes sasiba nikezela ama prizes per teacher. Yes. So lo nyanga masita siphindeni hayi ngicabanga ukuthi indaba babekhangela ukuthi hayi into le siyayithanda le ngethu lena because at the end of the day beka ndabo ebalazweni ukuthi kuthiwe isikole siso senze ukuthi ngiyakhumbula umnyaka kathi nesabhala ngawo form 4 eMaqhekeni ngapha kuzone yethu yaba u-1 ku pass rate when it comes to mathematics names.
why education, why lingazange likhangela okunye maybe sport nje kuphela sisodwa o umculo endaweni, why education? Education sichoose yona cause bona ukuthi ibaluleke kakhulu, cause emawuthi uyabheka kithi le emakhaya abantwana abayithatha serious education. Angazi mhlawumbe basuke bebheka ukuthi umama usegoli and angithi baloku visita phela la babuye bezobheka bebona kumnandi lapha ukudleka ama cheese. So abayithatha serious imfundo lapha emakhaya bazijayivela bazenzela abakufunayo ngapha abonya ube twayinle injengu. Yes, injengu sisiqedela abantwana, so sithe ngcono sibheke ku education kakhulu kwenzela ukuthi abantu bethu bebe nekusasa elihle. Yes. Yenjengu yona ibuhlungu ngoba nxa ungayikhangela iaffecta kakhulu especially igenge yona le sasencane, ingqondo sase soft ayikaqini kakhulu. So kukhona izinto elizenzayo around that, creating awareness especially on drugs or substance abuse. Khona ngale. Yes. So far besingakabi nayo initiative yokujikeleza mhlambe senza into enjalo. Ngithembe besinalo ilelo ukuthi masiqhuba umsebenzi lo bazothanda abantwana, because nabazali sisuka sibamemile ngalolo suku ukuthi bazali wozanini lani bezobona bekikize beyenze umntwana mayithatha iprize lapha yana. So ke okuzwisa ubuhlungu ukuthi abantwana bona labo abayibo abasikhathaza ngenjengo. Umntwana omunye uyabe naye sasengaphansi kophahla lokalo abazali sasibizwa ngumntwana basuke emoshe futhi kusasa lo mntwana. Ngaphatheka kabi sathi masiqeda usuku lolwana last year egate bavele sebekhona abafana babe imile belalisa izihlahla phansi bethi balinde intombi zabo. Ngababona befuma umama bezondo ukuthi namhlanje abantu abethu asibachiyi sihamba labo siyabadonsa, but uzokwenza uze kube kangaka ngoba uzukubuya every day lapha uzolanda umntana wakho. So kwangijengisa ukuthi lento levele every day abantwana laba ba abusewa ngezinye indlela kodwa bengakhulumi. Thina sikhulule emakhaya phela ngale lapha vele abantwana ababemelelwe endleleni ngesikhathi bechaywe bebenzweni kwakuyi abuse yona lana ukuthi nje asange nje kwa recordwa down. Mawungavulwa amacala amadoda amaningi ngaye ejele ngento naleya uyabona. So kumele nje ukuthi abantwana betshelwe iqiniso ukuthi umfana mayeke wakuthinta ukuthi kumele into leyana injani ibikwe. But ekugcineni iyaxabanisa futhi ngoba kuyabe kungumakhelwane wakho mina umntana nami sethinde owakho uyabona. So kumele sibhekane kabi mina nawe sixatshaniswa ngumntwana, and mina mbe ngisayidelo wami umntwana kwesinye isikhathi singasahlangana ukuthi sinjani silungise iproblem leyana. Sikhule thina umntwana echaywa ngumzali wonke wesigaba mayesenza ngoba bekhuzwa bekungasila abuse at the time. So namhlanje wona ngumthindo wami umntwana lasekhaya ayikho egoli kuphela, nasekhaya into nani sifikile ukuthi umntana nami akwazi ukumthinta ngoba lami futhi kwesinye isikhathi ngisuka ngasamthinti ngingasamchayi ngendlela ekumkhuza ngisuka sengidlulisa kusuka yabuse. Asazi but nasasichaywa asasichaywa indaba yokuthi kuyadluliswa kumbe njani. Hayi sasichaywa ukuthi ngabe indaba zalethu uyabona. Umzali inkomo ukuthiwa zingenile befike bekuthatha phambi kwabazali bakho abalibekele, so abazali laba kuye yabekele umuntu akugcoba so asazi but sizozama ngamandla wonke ukuthi into lesinjani sigqugquzele ngoba ebholeni bayakhona abazamayo kuba nama tournaments ona la abantu uyabona, but into embi ngento leziyana ukuthi makuchayiswa uzothola khona segwaziwe uyabona. So nasakhanga ukuthi okay ngoba ngapha bekhona bekhankasa ngapha ke akukho umuntu okhankasayo, and leyanto yayisenza kuthiwa kune career guidance azisekho zonke into leziyana. So yiyo into mhlambe engavuselela khona lokhuyana. Yes, ama resources evuma especially for wena as a coach or someone who has done this before, kwahamba wababonisa abafundisa ngezenophobia. Would you go back maybe and have a conversation efana lona le, especially kufundiseni umntwana ukuthi understand also the dangers of these things and also the dangers of thinking ukuthi angiyabaleka ngegoli, showing them the dark side of igoli or diaspora and its entirety, and also kwakhuluma la ngendaba yabo xenophobia wababonisa. Are there any plans of going back?
Yebo uba ama resources ayavuma lento bengayenza maybe quarterly yeah every quarter bengayenza because ngibe ngumntwana onothando lokuthi ngiyafisa ukuthi kuvusile into lani yokubuthwa abafana yabona everyone is busy with a girl child but a boy is neglected ngathi yabona so umntwana intombazana ufundisa ukuthi ahloniphe ayenzeni but kungaphi lapho sifundisa abafana khona ukuthi ahloniphe umntwana oyintombazana kumbe amphathe somba yenze kanje so umntwana oyintombazana uzohlonipha umuntu ongazange afundiswe yena leyo nhlonipho yayibona lento so kumele befundiswe bekwazi ukumithana halfway ubona nje uzokuthi abafana ababusive kwenzakalani yonke into lana ukuthi asibuthwa ungalandela umlando wethu emuva ngale sasibuthwa umfana aqala ebuthweni ayoseva uya ngale se ready ukuthi manje sethatha umfazi umqhele lo ufakileyo wawufakwa umuntu onjani osebuye ebuthweni ngalo sekhethweni ukuthi nayi lese indoda lesengabhekana nezimo ezenzeka uyabona so inhloko so esinayo ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga singaba nayo into efana nale ukuthi abafana nje behlaliswe phansi befundiswe ngayo yonke into leyana ukuthi kunje ngoba isizwe sezandleni zabo. That's it. Nasi conversation iqaliwe ayipheli la uzwile ukuthi babebuthwa kudala abafana abasabuthwa manje bathe bona bafuna uinspire even abanye abantu from other schools ngengaposta ku community I think early this year inspired by you guys if I can say this today ukuthi sicela ukubona abantu ngabo September November besibonisa izithombe sebenze ama prize giving day ezikolo zabo. That was inspired by you. Siyabonga ngikhumbula leyo post yebo siyabonga kakhulu. Sisazoyibuyela sibuyelele la nibelokela isikhumbuzo ukuthi sibe sibakhumbuza abantu. I think ngaba kuhle kakhulu ukuthi sibone iMaqhekeni iqala ngezithombe silandele sibone imchabezi sibone dandanda sibone ngakuphi anyway abantu besithi inspired by Musa. Yes, I think I've seen people doing it before. But we want to also give you guys an opportunity ukuthi nampa babukeli khona umuntu ule million rand akwazi tayenzeni khona umuntu olama resources khona umuntu onama connections to some things maybe uyathunga ama uniform uthi yena maybe le tiny material mina zokuthungela ama uniform ngo100 khona uthi yena mina yakwazi izicathulo zitholakala nga ukhona uthi stationery mina ngizolinikeza ethani ngicela likhulume labo uzoqala usisi planela ubhodi lisikhulumele lababukeli labalaleli and pour out izifiso zenu especially zalonyaka and beyond. Okay, all right. Isifiso sethu lonyaka besifisa ukuthi I prize giving day le eyalonyaka ibe ngenkulu kakhulu. So isicelo ebesisicela kakhulu besicela ama books like ama exercise books. Sicela ngama sanitary pads. Sicela mhlawumbe ababethola ama paint nabo mabe khona bangasinikeza ipaint because isikolo sethu asibukeki kahle. Sicela ama donations mhlawumbe izivalo. Yes, so yikho singabe sikufisa kakhulu kungasiza kakhulu. Ngiyafundelelela ubuso sinikeza ama contact details ama account number ukuthi abafuna ukulithinta bathola kuphi ofuna uphosela encebethwini itholakala incebethu. Ukugcizelela engilakho ikhona lokho ukuthi sicela nje umuntu ozwayo othintekayo othanda lento sicela umnikelo. Okuzokwenzeka lonyaka ukuthi soba nomsebenzi omkhulu kakhulu and sesizinikele ukuthi every year siyahamba ngoSeptember every second week of September siyahamba siyekhaya siyowenza umsebenzi lo. So ke maso kuzoba njalo angazi ukugcina nini ukuthi kuyolamula abanasazi ukuthi laba bantwana laba esibenzela manje kufanele beze take over now beqhubeke besenzela laba bezayo emuva. So yikho sicela ukuthi abantu besiphoselele nje kakuhle. Account yethu nge Standard Bank sinayo ngizoyibiza nje ngokucopelela lapha ithi 10209576 10209576 branch code 051001. Okay,
Yes. Sizocela producer lapha nxa sebe edit abayifakela ngaphansi. Yebo. Inamba nitholakala kuphi or singathi ucontact abani mangafuna ukwazi kabanzi ngeproject. Okay, inamba sonke siyakwazi ukufinyeleleka sitholakale udadewethu uzoyibiza yakhe inamba eyami ithi 081 shoot mawuphesheya kwezilwandle uzofaka i-South African code yes +27 81 743 3807. Okay. Yes. Okay, mina eyami ngu-079 949 8896 ku Facebook Missy Mvundla Ndlovu. Siyabonga, asilivala uhlelo siyaqhubeka ngoba into kade sixoxa ngayo namhlanje into ezokhuthaza mina lawe. Ukhona ozobuza ethi wayelikhulumela beMaqhekeni kuphela. Sikhulumela wonke umuntu ngoba bathe bona bafuna ukugqugquzela wonke umuntu athathe the same thing, the same concept ayokwenza la avela khona aphinda yenzisise. So inqobisala kuwe imfundo siyayazi sonke ukuthi sincedisa kanjani ukuthi abantwana baleke beqeda isikolo beegoli siyawazi ukuthi egoli lakho sokwabanjani. So asizame ukubafundisa, asizame ukubakhuthaza, sizame lokubaqomelisa noba namba siyababona abafowethu la bekwenza khona lokho. Sayithethe indawo sazophinda futhi sibuye engxoxo efana nayo nale maybe sithi nxa sebeyenzile iprize giving day sibuye sizoxoxa sihlale sibuza ukuthi kuyena abobani bawine kanjani sibonise lezithombe lama video. Sibonga kakhulu usivakatshela. Siyabonga Lathi siyabonga kakhulu. Qhubeke njalolisupport abakithi. Malayisha usitholela mahari impahla. Siyabonga amabooks, sanitary pads. Siyabonga kakhulu. So shoot kuningi abantu abangancedisa ngakho la nje usuqamile bese siluvalo hlelo kodwa Malayisha ufuna ukutwala izinto woza sondela. Wena like as I said nxa kulento yaziyo ithi izinto zibiza kuthiwa umkodo. Nxa ulomkodo awuvalelwa ukuthi ubuzo uhlelo ukuthi amabhuku singathola ndawo thizeni ngeprice ephansi woza yimkodo esifunayo le nothi yezinto zokuganga. Siyabonga sayithethe indawo.